kasimpur lalu aja kapra hadu kita bagi salah pelong pada penbandur ia kena dokumentari film jom kekeh kes kita syukur kike penila persang belum tok so kemen bas sahabat lagi jeliro kam tam ru dikira pakai kubur nado kinong to hadu pilung dul bawa menyerap pada penyok ini kita kisah tam handai kap dengan belum tok ia kita jiak di juga sen kita syukur pak ike kiba hapai Kristian dia tak menolak cok sejak nanti misnoba impak long lai jak cik sak len nanti bak cik terhah cok ki kipar operasna kan batai ka itu dokumentari film cok ki isu yole se kita kijeng ko ane tan andre syong tan ko sofisha sakhi mali syukur dari kisni ibu jingkali kakle ayu tak ki isu bak boleh kerja ringas kuat panong kam tam ni podo pasna badalah kali kejaga bak semula dalam lu kaki isu kamja batang kemet lu kamja batang kemesim lu bak kaki isu kalami madan rangkat kiuman rangkat kecincau senang bak rangkat kecindung lo begini milam pada hak singile pape uki pari ki podo prasa masuk dalam kam tam ikun samla kini pateng kung kejat penjai bidang rakam ya syukur kisahlah dibaskan ganoran kebiayaan jangan bakam tam badan kemesim jauh kecing klik kunubun pandur hakane kepateng dan mata jing terhang kibapun nyapan ket dengan korsui jing kibapun nyapan keren dengan kepos dari bang ko akan keren kam tam ikun samla kalong kibalong kilong mentah bak kinupun teng tak kecing dia kon kunubun pandur keri bekerja penjuru kuai ngaslo bandong wat ai bak ta kamsim le kamsim le de bak kamsim khendu kan letno nangi bai lagi penrung ya kata ko perkhat pakai kebaskan kuno yang mengentai ni kejat penre wat pedeng kicing artatin wat pedeng kicing tenjo to pe wat pedeng ka kicing bo mas par ki persen kuno yang pencet pempra ya kejat penre go chungi ngaslo bandong lalak ta kisamna kidon ya kata thong ang klik na kari kejat penreu jungi kena yang kastong nakapor sapor ang supan kemau idang don gapo kucing seri ani kindiak sengi idang kibakaran ani kitayo kidiki brai dan baro balai kiki siu kap jumi insai hata kasai bertai naslo badong kiki siu kap jumi istak sistin kasan senang kiki siu kami serta kecil nam tabar syak yok jagari bekejat penreu Milamig madan nakapos ko nasa mihos kita bola ke mindon kam mamput turoy mindon kam bagi yaksopi no betang bai ni sukasukti ni sya cacakan tho ni sya tin saben nakitoba tapsal jogari bakajat ribu koi abi kapaten sebanong kanang trai nakapos ko bakam ikon samna kana skem kan ini ya syakri yukri bakajat ribu koi tak cingti peri batulai Nanggan mano melak perjak pemperang kejap pendreu kak manam thau kan abor ikut samla patrun isunjam terkam juga hari kindiak swi dam don ki nokersan paraba suki su kikun samla peli kendo yang oyinga ya daw siar kam tam digejuk pamata judon subon ba thap kuno perjak pemperang ya kai kejap pendreu judon subon ki ba thap kuno ya kan persneu kuno pun terjadi temu persneu ikin wilam hakis khap ki isu hai benta paper dengan sobanong tangle kawai nimdon kam kita kinong paharang dengan ong barbo ikit khap unong parang joni bakmat tam de bu ong thap nimting bak nimdon ka chingsir bangiya pakipsang balle ka bakatam mangi struto shan mangi trei ka kam nam ta patem kham tam kumju nam ta paskem ya kari bakjat ke boy Idal suboba ki pari ki prakhat ki isu per dan saten menghamal yakran hak persu sesuka maka bos ko bo ritang kawai sobatong ki isu kanyailong kanang pembet lada ka soka pakla ki isu kanyailong kanang mo kjat la soka kali ibong dei pak ki isu kendon nyailong kita kunhun balong kawan tiet tenan ya kejingkan sekretariat lala sangkal karena berkelah yang isu juga jatuh. Kamrin
bangiang, bangiso, kesu kalau Andrei, midang tak jek spekli, jek so dablang, jek kari bekerja penjual kuai. Kibun kikran, begini kisni kita mau. Husiar, keban saja, hen kisah senam kibanwan. Syafang kata cuman persang kesokan dia memara kementir. Kecil persang jok sekarang dia kena berhenti di umurnya. Mereka seluruh orang berkuasa, kekeruh kena kesini. Siki pardo senang kamkan sesoka kalau. Lada kesoka ketemu berhenti di umurnya. Ti kolong semua, yo kolong senang ujung ujung pi kamtam gilkat cepat cepat. Lada kesoka ketemu memara kementir. Nasoborong perolong semua. Itu kian kena mengira lalang sarka kali persya nyimban se ban thom yang asang bak belajar warja ternyo kan kam syar kesu lalang sarka kali kuman bak kali persya yang gerai juga kun beri nyu trap perokoi kata gerai bas kam kai haban phak kru sarka nila anut nadu ki kakandai spa from your terter ban olong kita kan berterikam dengan parmen ada nyimtep arajar kakandai hangin po pulau susah dengan keren kita kejelit pengiap dan pas kesokan lepas kita resolution pulau KLP resolusi berang kekipari kata resolution kena siapkan nanti po obat tadi artinya resolution negara serkar jelas lepas dan berulang dan perlu dikitin kasih kena program dan penterikan juga KLP handai kita ngintip hanya sebut jengkeli ya kita obat dulu akan juga sensar kada po jom jelas berkuai mereka dua yang sawanong kamtam kisana ini khat macam itu kauslen kata jingle kata jalan kalang ko kauslen kita isu bin oromno kita sempuan mereka kongsan dalam jingle kun pak kami sim syakri ya geri macam itu boy kami mantat hak terpek di belum jingle kun sama apa kini kasni kebang kam kajin persat sim kung kaseng apa yang cing duna cing beriu wing patulun secara terkam nimdai beriu buat option nimdai beriu buat pet papiang nimdai idang dai tang beriu pak idai tang kita beriu ring idon kacing kepat bersurat nak kilong pa nak keleng jauh beriu itu boleh bercing tuai yang bangang lah patulun secara terkam hak henti badai kalau bercing duna yang permandur kita ke nak tak cing pa kam tam ni papaskan yegal som terkam jawab kesu benam kot kini samsan senam kesu punya syakri ya gari bekerja itu berkuai nak kapos tentang yang lain sama kau kiparali kiparlo pasna kapor semua kot ingin gue galjut begini ya kata dor jom sedikit klip bab konsan dalam dor jom sedikit lagi ni pak ni perang bekerja penriu di sini kacing yang tantai kacing yang mudus ni bak kamtam ni om bagai pentiu bagai dunga cing pak mereka sobat om kabun pelak kecil apa ada ni bin syalam terjadi ni sospan yang ketika ini dia macam pentiu cumi bak khadu ulang kamda berbau kecil super tu kecil burung di dinas di doktor lagi hospital repair bom semua kerana banyak kisah belajar nak kemet tu dekat belasai bukudi nak kemet tu dekat bat belasai tiru untuk berperkuat lagi bat kedalu kecelakaan jadi maki semua buat kita dekat tu sen lagi orang sen belasai nak Islam seperti kecil lek repair beli try gerak nak terpu ini tentang yang sebenarnya agar kesor kebacam aku apa terpak di perkuat yang pertama sin nama yaktin bira juksen macam Emslan boleh sebut saja boleh ku ingin ku ada sakit yang kita jinak itu jauh kesu hati sab beriksan boleh sebut Bambok Starlong Marga